Oke, kita mulai ya. Kita sambung ayat lagi teman-teman ya. Dari Zahra kita sambung ayat. Kayak kemarin soalnya ya. Seru ya. Kalau yang salah sambung ayatnya nih kita kasih olesin transformin. Nah, oke teman-teman, kita mulai teman-teman ya. Dari surahnya An-Naba, An-Nazi'at dan Abasa teman-teman ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anin naba'il 'azim. Iya, kanan maju. Wan nasyitati nashta. Salah. Udah mulai tapi ayo, oke ya. Olesin twing. Iya, jawabannya wasabihati sabha. Itu ya, fokus Kak. Itu ngapain dibuka itunya, bukan nanya dibuka ngapain. Sini. Oh, sini biar nggak fokus. Nah, lanjut ya. Ayo, ada Zahra ya. Fasabiqati sabqa. Wabiqati amra. Iya. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Ayo. Anja'ahul a'ma. Ayo. Tuh, dia tahu tuh itu apa tuh? Mama. Apa dek? Ayo ulang nih. Anja'ahul a'ma. Dek. Mama adaraka. Alah, ini lagi ngapa sih nih enak. Nggak tahu. Sini maju deh, maju. Maju deh. Aduh, kali lagi. Anja'ahul a'ma. Iya. Terus. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ala saya'lamun. Iya. Falmudabbirati amra. Wajifah. Iya. Itu lagi. Betul. Salah ya. Tatba'uha ar-radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Iya. Sini sedang Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Fasaruna zaman nakirah. Iya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Faizahum bisahirah. Iya. Ini Dede maju. Abasa wa tawalla. Aja'al a'ma. Iya. Wah, iya dong. Kan dengerin Dede. Iya. Kamar. Kata amma man istaghna. Ayo. Amma man istaghna. Apa ya? Aduh, udah mulai 3 kali nih. Ayo apa? Amma man istaghna. Amma ada kamus. Teteo. Ini enak banget nih. Nah. Yang banyak. Ini maju. Amma man istaghna. Amma ada yang sakit. Salah. Makanya
Ini fokus sini ini ya ini. Iya, sedoang teteo. Iya, lanjut tangan lah yo. Plastik kakak. Iya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa'innama hiya zatratu wahidah. Iya, ada jarak. Neng busuk. Busuk. Iya. Fa idzahum bis-sahirah. Hasil semusa. Iya, betul. Pedas. Apa seru enak. Pedas. Mau dimakan. Nenek. Mulut kesenggol. Lakanya ketisun nih apa? Sini baris, sini baris. Minum. Baris sini Dedek, nggak kelihatan kamera kok maha iya. Sini kelihatan kamera di frame-nya keluar jadinya. Ayo kanahlah. Pedas. Apa sehat. Sehat mana? Ada ompong. Ayo siap ya, fokus ya. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul halaka ila tazakka. Iya, cara. Minum. Wan nazi'ati gharqa. Karena kita tidak stok. Iya. Nyam. Kanahlah ya. Fokus. Fakazzaba wa 'asa. Semua ada baru ya. Iya. Enak guys. Kata Dejara. Alam naj'alil arda mihada. Hajiba tada. Iya. Nyam. Kanahlah. Aing. Wa ma 'alaika alla yazakka. Fokus. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wama. Ulang nih, fokus ya dengerin. Wa ma 'alaika alla yazakka. Salah. Apa dong? Hah? Apa? Ayo, ini deh, maju deh. Dia baca jalan maju, Pak. Dia tahu nggak dia ini? Aduh, Iya, dikit doang. Ayo. Udah jarak ya, fokus ya deh ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Azaka wa fangha. Salah. Gue ulang lagi gimana ya? Lagi fokus deh, fokus. Wa ma 'alaika alla yazakka. Azaka hazaka. Salah. Wa amma man ja'aka yas'a. Itu jawabannya, balasannya sedikit. Jadwal. Saya udah empat. Ayo lagi sini. Masih mau nggak nih? Masih berani nggak? Masih berani ya? Lanjut ya. Seru kok. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Fa'asamkaha fasawwaha. Iya. Benar. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ayo deh. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ayo. Fokus ya, dengarkan. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Iya, Teteo. Dikit doang, aman. Seru ya? Seru. Twing. Iya. Kak, apa yang jawabannya, Kak? Apa? Tadi apa? Tadi apa tadi? Tadi apa tadi? Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wal ardo ba'da zalika dahaha. Iya, betul. Bener kan, guys? Ayo bicara. Susah. Yauma tarjufur rajifah. Tataha gitu. Iya, betul. Kanahlah yo. Kanahlah ya, Abasa nih, surah Abasa ya. Fa'talahu. Gimana ya?
fa'anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Iya, betul. Mana sedengmu? Ya, Zahra. Wa khalaqnakum azwaja. Salah. Ayo coba ulang nih, dengerin. Wa khalaqnakum azwaja. Ayo yang jelas. Bagus. Wa khalaqnakum azwaja. Ayo tadi bener. Wa khalaqnakum azwaja. Apa? Wa khalaqnakum azwaja. Betul. Betul, pintar Zahra. Tadi saya di situ jawab itu loh. Memang, oh gitu. Iya. Lanjut ya, karena fokus ya. Wal arda ba'da zalika dahaha. Akhraja minha ma'aha mar'aha. Iya, kata Zahra, ayo. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Iya, betul. Karena wal jibala ursaha. Ayo. Wal jibala ursaha. Mata'al lakum wa li'anamikum. Iya, betul. Iya, lanjut ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Iya, betul. Kanahlah ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yakhsha. Iya, betul. Iya, dari Zahra ya. Wa jannatin alfafa. Iya, bagus. Sudah lah, ayo kanahlah. Iya, sini deh, baris deh. Ini bodoh. Fokus ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Faiza ja'atit tammatul kubra. Iya, Nyai Don. Nyai Don. Siap ya, fokus ya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa syi'atil jibalu fakanat saraba. Iya, betul. Kanahlah ya. Fa'anta anhu talaha. Wala innaha tazkirah. Iya, betul. Ada Zahra, ayo sini. Wah. Littaghina ma'aba. Habisina fi akhaba. Iya, betul. Ada Zahra, kadang-kadang ya. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Iya. Ini Zahra fokus ya. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Hamima wala saqa. Iya, betul. Ini anahlah. Fa idza ja'at tammatul kubra. Yauma yatazakkaru insanu ma sa'a. Iya, betul. Itu baris Kak. Ayo. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Faghazabu bi ayatina kisaba. Iya. Karena las tuh dia belakang, mundur belakang. Ngantri ya. Yauma yatazakkaru insanu ma sa'a. Wa burizatil jahimu liman yara. Iya. Ayo maju, Dedek. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Iya, janganlah, kenalah, ayo.
Bi aidi safarah. Kiramin barara. Iya. Tuh, pernah lah bicara ya. Wassabihati sabha. Ulang. Wassabihati sabha. Ayo. Wassabihati sabha. Apa ayo? Wassabihati sabha. Ayo. Ayo. Wassabikati sabqa. Iya betul, diunjukin ya. Kan masih kecil. Oh, masih kecil, iya nggak apa-apa ya. Masih segini. Masih segitu, iya. Lanjut ya. Segini nih. Iya. Ayo lanjut ya. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Wa budizatil jahim liman yara. Iya. Ayo dulu Zahra. Ayo siap. Wa ka'san dihaqa. Yasma'una fiha Apa? Ulang. Wa ka'san dihaqa. Yasma'una fiha. Yang kencang. Wa ka'san dihaqa. Ayo apa? Ayo. Wa ka'san dihaqa. Tadi udah bener, terusannya apa? Ayo. Tadi udah bener. Wa ka'san dihaqa. Lagwaw wala kizaba. Teto dikit ya, dikit doang. Lalu kamu 4? Iya 4, ayo 4. Teto twing. Nah. Berapa? 4 sama. Hah? 3. Iya 3. Satu lagi ya, jadi 4. Lanjut ya. Ayo. Sana. Sana. Siap, fokus. Di belakang. Di belakang akan ahla. Ini tuh belakangnya. Ayo, siap ya Kak ya. Ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Amma man khafa Jelas. Fa innal jahima hiyal ma'wa. wa amma man Iya betul. Terus? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man Kalah Teta. kamu nih. Ayo sini dikit. Kamu udah 5. Tuang twing. Ada 5. Ayo lagi deh ya. Deh ya. Tadi ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ayo. Ayo. Apa buat Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tadi bisa. Terus apa? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Iya Teta. Saya juga ya. Saya juga 5. Jawab dari mana? Orang nggak jelas suaranya. Tetot, iya. Saya udah 4. Iya 4. Ayo kenal ayo. Fokus ya. Masih kuat nggak nih? Masih.
Sholat. Oke, semangat ya, fokus. Ayo. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Iya, betul. Putih. Udah jarak, fokus ya, Dek. Aku fokus. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ayo. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Betul. Coba lebih kencang suaranya. Lebih kencang lagi, suaranya, ayo. Lebih kencang lagi suaranya. Nah, lanjut. Ponah lah, ayo, ponah lah. Susah. Siap ya. Seger, enak, semangat. Iya, udah belum ini? Udahan? Belum, semangat. Makanya fokus ya. Ayo fokus. Ayo. Ayo. Ya, siap ya. Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntaha. Iya, betul. Ya, lagi ya, ini sini deh, Ayo, udah belum nih? Belum, ayo. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Iya, betul. Enak lah ya, Kak. Beda merah putih. Putih ya. Kiramin bararah. Kutila insanu ma akfarah. Iya, betul. Hampir. Zalikal yaumul haqq. Amaja atau saya bimana. Iya, betul. Enak lah ini, Kak. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Iya, betul. Seng. Ayo lanjut ya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Takut. Fokus. Inna anzarnakum adzaban qariban. Iya, betul. Udah cukup ya. Lagi, lanjut. Ayo lanjut lagi. Semangat, pakai baris. Saya baris. Saya. Kenahlah ya. Siap ya. Summa sabila yassara. Summa amatahu faqabara. Iya, betul. Jarak. Wan nasyitati nashta. As-sabihati sabha. Iya. Ini betul. Summa idza syaa'a ansyara. Allah lamma yaqdima amrah. Iya, betul. Fassabiqati sabqa. Muwaddi'ati amrah. Iya, betul. Kalla lamma yaqdi ma amara. Wa yanzuril insanu ma akfarah. Salah, ulang ya, ulang. Ayo, ulang nih. Ayo, ambil kesempatan ya, fokus ya. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ada benar, fal yang terus? Yang zuril insanu ila ta'ami. Iya, betul. Iya, lanjut ya. Yauma tarjufur rajifah. Tatawha rajifah. Iya, betul. Terus ya. Anna sababna ma'a sabba. Summa saqaqnal ardo syaqqau.
Iya, betul. Qulubun yawma idzin wajifah. Gede? Ayo, ulang ya, fokus, dengarkan. Fokus. Qulubun yawma idzin wajifah. Iya, betul. Iya, lanjut ya. Ayo, siap, makanlah ya. Anna sababnal ma'a sabba. Summa sakoknal arda sakko. Iya, tadi itu udah ya? Habis. Lagi ulang, berarti ulang. Fa ambatna fiha habba. Wa inaba wa qadba. Iya, betul. Lanjut ya. Yahra siap, fokus ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Iya, betul. Ayo lanjut. Wa hadaiqa gulba. Wa fakihatan wa abba. Iya, terus Hampir ada ya teman-teman. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Dengarkan, ulang ya, fokus. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ayo. Apa? Ayo. Ulang. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Salah. Saya 5. Iya, ini dikit doang ya. Ayo. 6. Nih, siap. Tuing. Mana dia? Saya 6 jadi. Iya. Saya 6. Nah, ayo anaklah siap ya, fokus Kak. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Innama hiya jazratun wahidah. Iya, betul. Nah, lanjut dah ya. Udah setengah jam, habis setengah jam nih. Lagi ya. Ayo. So, otey. Fa idza hum bis-sahirah. Iya, tuh anaklah ayo. Wama hibatihi wa bani. Ikolim. Ya. Wa sahibatihi wa bani. Ikolim minhum yawmazin sa'nu yugni. Iya, bagus. Bagus jadi ya. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Iya, betul. Lanjut anak-anak. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dahikatum mustabsirah. Iya, betul. Jaraya. Faqul hal laka ila an tazakka. Apa? Ayo. Faqul hal laka ila an tazakka. Apa? Hah? Ya apa? Faqul hal laka ila an tazakka. Capek. Udah. Udah, ini tetel nih. Dia kaila rabbika fataksha. Iya. Mau lihat, iya. Itu dulu pamitan. Oke, teman-teman ya, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa, jangan lupa like, comment, dan subscribe loncengnya. Iya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Waalaikumsalam teman-teman.